umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko. Ni nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Yapfuye ku munsi ukurikira Pasika, hakaba yapfiriye aho yari atuye muri Casa Santa Marta i Vatican. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Mata mu mwaka wa 2025. Hari saa 1:35 za mu gitondo hano mu Rwanda. Ni Karidinali Kedini Farrell washyize hanze itangazo avuga ko Papa Francis yasubiye mu ngoro ya Data. Yagize ati: "Tuti bavandimwe n'umubabaro mwinshi, bibaye ngombwa ko mbatangariza urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francis." Yavuze ko ubuzima bwe bwose bwaranzwe no gukorera Imana na Kiliziya, arangwa n'urukundo ndetse no gufasha abakene. Ngo ndetse yabyigishaga hagiye hose. Ngo imyaka ishize y'ubuzima bwa Papa Francis yaranzwe n'uburwayi, ku buryo yamaze igihe kinini arwaye ari mu bitaro. Ngo arwaye indwara zifata mu buhumekero. Ku wa 14 Gashyantare Papa Francis yashyizwe mu bitaro, ndetse bigeze ku wa 22 Gashyantare ibiro bye bitangaza ko Papa Francis hakomeje kuremba cyane, ko yanashyizwe mu mashini zimufasha guhumeka. Ku munsi ukurikiyeho Papa Francis abaganga batangaje ko impyiko ze zifite ikibazo. Muri iyo minsi abakristo Gatolika ku isi, cyane cyane mu Butaliyani, batangiye guterana maze bakamusabira. Hari bamwe na bamwe bagiye bamusanga mu bitaro yararwariyemo i Roma, bamushyiriye indabo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ngo icyo gihe yamaze mu bitaro ukwezi, abaganga bamwitaho. Ijwi rye ryongeye kumvikana ku wa 6 Werurwe, ubwo hajyaga amajwi hanze ashimira abakomeje kumuba hafi mu burwayi bwe. Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 28 Werurwe, ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakristo bari bateraniye hafi yo ku ngazi ahitwa Gemelli. Yavuye i Roma icyo gihe asubira i Vatican kugira ngo akomeze kwitabwaho. Ngo cyane ko yari yasabye ikiruhuko kingana n'amezi 2. Ku cyumweru mbere y'amasaha make y'urupfu rwe, yasuje abakristo bari bitabiriye Pasika. Papa Francis yavutse ku wa 17 Ukuboza 1936. Avukira Buenos Aires mu gihugu cya Argentine, ku babyeyi b'abimukira ariko bafite inkomoko mu Butaliyani. Yize amashuri mu seminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'abajesuito mu 1958. Papa Francis kandi yize amasomo y'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chile, aho hari mbere y'uko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga iyobokamana. Yahawe ubusaserdoti ku wa 13 Ukuboza mu 1969. Agenda azamuka mu ntera kugera mu 1973, ubwo yagirwaga uhagarariye umuryango w'abajesuite ku rwego rw'intara. Mu mwaka wa 2001 Papa Yohani Paulo wa II nibwo yamugize umukaridinali. Mu gihe cy'ubukaridinali yaranzwe no gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi ndetse no gufasha abakene. Papa Francis yabaye umupapa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Yatorewe kuyobora Kiliziya ku wa 13 Werurwe 2013, ubwo yasimburaga Papa Benedicto wa 16. Ubuyobozi bwe bwaranzwe n'icyerekezo gishingiye ku mpuhwe, ubutabera ndetse no gufasha abakene, akiyegereza abakristo by'umwihariko abakene. Papa Francis azibukirwa ku bikorwa bikomeye birimo gushyira imbere impuhwe, kwakira no kurengera abimukira. Yabaye umuvugizi ukomeye wo kwita ku bidukikije ndetse n'ihindagurika ry'ibihe. Yashyigikiye iterambere ry'abagore muri Kiliziya, nubwo atigeze yemera ko hari umugore w'abapadiri. Yegereye urubyiruko
abarwayi n'abafite intege nke abafata nk'umutima wa kiliziya. Yakunze kwitabira ingendo z'ubutumwa bw'amahoro ndetse n'isanamitima. Yasuye ibihugu byinshi ku migabane yose, agaragaza ubushake ndetse n'ineza n'urukundo. Mu mwaka w'ibihumbi 2024, Papa Francis yari yatangiye kugira ibibazo bikomeye by'ubuzima, harimo uburwayi bw'umusonga ndetse n'ubushobozi buke mu guhumeka. Nubwo yari arwaye ariko yakomeje gukurikirana ibikorwa by'ihumure no gutanga ubutumwa bwa kiliziya, aho umugisha abayoboke kugeza ku munota we wa nyuma. Yigeze kuvuga ati, ndashaka ko banzirikana nk'umusaseredoti mwiza, umusaseredoti wababariye, wumvise kandi wakundaga abantu. Ati simfite ubwoba bwo gupfa, ahubwo ndifuza gusoza neza. Urupfu rwa Papa Francis rwinjiye mu mateka nk'umushumba ndetse wahinduye byinshi ku buzima bw'abantu, ashyira imbere urukundo, ubworoherane ndetse no kwita ku bababaye. Yahanganye n'ibihe bigoye, yirinda ubwikanyize, ashimangira kiliziya. Vatikani yatangaje ko gahunda yo kumuherekeza izamenyekana mu minsi ya vuba, aho hitezwe ko abayobozi batandukanye ku isi yose bazajya kumusezeraho bwa nyuma. Papa Francis yagiye, ariko impuhwe n'urukundo no kwiyegurira kiliziya ntibizigera byibagirana mu mateka yamuranze. Yari amaze imyaka 12 ayoboye kiliziya gatolika ku isi. Yimitswe asimbuye Papa Benedicto wa 16, we akaba yaritabye Imana ku munsi wa nyuma wa 2022. Hapfuye nyuma y'uko leta y'u Rwanda na kiliziya gatolika ku isi byiyunze, kuko umubano wabyo wari warajemo agatotsi kubera uruhare rwa kiliziya gatolika yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Mu mwaka w'ibihumbi 2017, Perezida Paul Kagame yahuye na Papa Francis. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis, byiteguwe ko hagati y'iminsi 15 n'iminsi 20 haribwo undi mupapa agomba kuba yatowe. Itorwa rikorwa mu nzira izwi nka conclave. Ibikorwa by'amatora bitangizwa na misa idasanzwe iba mu masaha ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hagatangazwa amagambo agira ati extra homme, bivuze ngo abandi basohoke, maze abakaridinari bakarahirira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo abakaridinari bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa bemerewe gutora bateranira muri Chapelle Sistine yakiriye conclave zose kuva mu 1858. Bahita bakingiranwa muri conclave kugeza igihe bahisemo papa mushya. Ngo icyo cyumba baba barimo nta koranabuhanga cyangwa itumanaho ribahuza n'aba bari hanze. Ngo nta cyizere kiba gihari ku icyiciro cya mbere cy'amatora cyatanga umusaruro uwo munsi. Hatoranywa abakaridinari 9 bo kuyobora amatora, 3 bakaba abagenzuzi b'itora, abandi 3 bagakurikirana ibijyanye n'amajwi, mu gihe abandi 3 bagenzura niba byakozwe neza. Utorerwa umwanya we aba yagize 2/3 by'amajwi. Mu mateka, amatora ya papa yatinze yabaye mu kinyejana cya 13, aho yamaze hafi imyaka 3 kubera impaka za politiki. Muri icyo gihe abakaridinari 3 bapfuye bari muri conclave. Nyuma ya buri tora, impapuro z'amatora zitwikirwa muri Sistine. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara, biba bivuze ko papa ataratorwa. Iyo umukandida umwe abonye 2/3 by'amajwi, ababaye papa, maze umuyobozi w'abakaridinari akamuhamagara akamubaza niba yemera inshingano. Iyo ashubije yego, ahita mu izina rya gishumba azakoresha. Papa mushya uzatorwa azaba ari uwa 227 mu bakaridinari 252 kiliziya gatolika ifite. 138 nibo bujuje ibisabwa. Abo nibo bazakurwa mu 120 bazatorwamo papa. Karidinari Antoine Kambanda ukomoka mu Rwanda
ni umwe muri aba bakaridinali bujuje ibisabwa byo gutorwamo papa. Ku myaka ye 67 hashobora kuzaba papa, hakaba abaye nyir'ubutungane wa kane ukomoka muri Afurika, aho biheruka kuba mu myaka irenga 1800. Karidinali Antoine Kambanda ibigwi bye binamwemerera kuba papa. Ni naha nsorera iki kiganiro nihanganisha abakristo ba Kiliziya Gatolika muri rusange ndetse n'abandi muri rusange batuye isi, nifuriza papa kugira iruhuko ridashira.